Nikaze nshuti mukunzi butunzi bw'umutima wowe utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari bwacu ni wewe wahisemwe gukurikirana the Real TV show wewe wemeye kudushigikira mu mpande zose nkuko sanzwe uriko uravyumva ni Ndorugira canke Alan the Real nemeye kukuzana batumira bagiye batandukanye mu bigiye bitandukanye kugira ngo twigishanye ibigiye bitandukanye atako gutevya atako gucisha hirya nino ndagushimire ku ntambwe uri kuratuma tugenda dushikako nibindi nibaze ko tugiye hamwe akavuze nyene icubahiro mukuru w'igihugu twese hamwe birashoboka ndi kumwe na Evangelist aho ubona yuko ari umwe mu bantu bazwi cyane ku mateleviziyo agiye atandukanye y'abangaha mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Bahati Israel aho ubona yuko ari umwe mu bantu bamenyekanye cyane bakoreshejwe ibigiye bitandukanye bijanye no mu kuzimu n'ibindi bigiye bitandukanye ariko no munsi akaba amaze kugira ahashitse n'ivyo ashika kore no munsi bimwe mu bintu tuza kuyaga hari bimwe mu bintu bigenda biravugwa n'abagiye batandukanye canke ibibazo bigenda birabazwa n'abagiye batandukanye nibaza turaza kubimenya nitwamuha ikaze cyane Evangelist Bahati Israel. Murakoze cyane kunyakira meze neza Umunyamerika umurundi umunyarwanda byose tuhageze ni muhira umurundi wasi umurundi no musi nagishaka umuntu akwita umunyamerika nagishaka umuntu akwita umunyamerika no musi aho ndi mba nitwa waho ngeze mu ijambo rivuga no musi umunyakayanza yego Bahati Israel kuba ari dikora nkukurikirana peut-être ari ryambere bamubonye ryambere bambonye Bahati Israel no musore ndabukinze ntago ndubaka ariko ndabukinze okay yego ndumuvuga butumwa bwiza yego umwidondoro bujya ukwiye umuntu yovuga ati ndashaka kumenya Bahati vyimbitse gato inyuma yuko Bahati tubona kuri ekra Bahati tubona mu butumwa bwiye butandukanye ninde muri rusange numvuga butumwa bwiza Imana yagiriye neza imuvana mu maboko ya Satani canga se aba eliminate nkuko no dukurikiye nawe hari amaboko Imana yamuvanye benshi banze muhamya bugenda butandukanye kuri social media mvuga ukuntu bari baraneyemo microchip bakaza bankoresha kuri computer ariko nishimira ko undi umukozi w'Imana yakuvuyemwe gute nibatari banga Imana ubundi akenshi ntagiza izanga ivanemo ikintu kigenda aho irakigira gispada nyine kikaza gishira nawe niko vyakubaye yego musi wa mbere wakiraga kiza canke umuhamagaro uvuga ati Imana irakeneye Bahati Israel hari gari vyagenze gute kugira nakiraga kiza nkiri muri ibyo nyine byo mu ba eliminate kugira mbivemo basabye gutanga umwana ndi umupapa ndashaje okay basabye gutanga umwana noneho ndabyanga ubwo mbyanze niyo nzira yo kujya mu gakiza benshi bavuga ngo byanse hari gihupfa iyo ubivuyemo ya nzira ngo ntibikunda ko iyo byase noneho ntuje mu maboko y'Imana ubundi hano ku isi imbaraga zihari n'ebyiri hari za Satani n'iz'Imana okay rero utahise urumva uvuye kuza Satani wita wikonegita kuz'Imana uhita upfa nyine reka twigire ku kiyago cyo no mose uko abantu basenga nivyo bita gusenga by'ukuri uko abantu basenga nivyo bita gusenga by'ukuri no mose abantu benshi bibasigamwe urugero canke bibasigamwe ukwiyumvira hari kuja ku misozi bakamara igihe kirekire hari gusenga ugasanga umuntu arakoma induru guburyo uri ku ruhande canke umuntu aryamye avuga ati none by'ukuri yarakwiye kuyaga n'Imana abanje kumvyura mu gihe je ntashe peut-être ntashe 12 karakajyo keze ko kuryama kugira ngo peut-être ku mugore wanje ko kazi canke nkora ibindi bikorwa bitandukanye no kuja mu byo bita ivyumba by'amasengesho bakamara imwe igihe ugusenga ko kuri nokuwe ubundi bibirayi tubwira ngo dusenga ubudasiba gusenga ubudasiba ntago ari ngombwa ngo urire imisozi canga se ngo ujye ahantu sakuriza abantu ahubwo bitewe n'ahantu uri wagakwiye gusenga n'ubu ngubu turi kumwe hano wenda ariko mvuge ko ndi gusenga ariko aba turi kumwe sindi kubasakuriza namwe sindi kubasakuriza noneho ndino kuvuga ibyo urimo kumbaza kandi ndimo no gusenga bishaze kuvuga ngo gusenga kwiza ni ugusengera mwe indani mu mutima nubwo utaba urimo gusakuza ariko ukaba urimo gusenga ahubwo ikibazo nuko bari abasakuza ahubwo bataba arimo gusenga Bibiri tubwira isengesho yuko ari gusenga dukiranutse hari abagenda bagasakuza noneho bakaba ubundi ngisengesho ry'umunyabyaha Imana ngiye byumva nk'induru yumva ko urimo kuyisakuriza nayo ubwayo kubera ko wakoze uri umunyabyaha ariko urimo gusenga usengera mu mutima kandi ukiranukiye Imana nta kibuza ko Imana itumva gusenga
kwawe urimo gusenga Imana. Ariko ikibazo nuko bitewe n'ahantu twagiye dukura canga se amatorero twakuriyemo canga se aho batureze, niyo mpamvu uzashobora guhura n'umuntu wenda nge nagiriwe amahirwe nakuriye muri Pentecote, niho narerewe sibyo, nagiriwe amahirwe ngenda niga gusenga mu buryo butandukanye. Ariko ubu hari ibyateye uzasanga bakubwira ati udasenze uvuga mu ndimi Imana ntikumva. Okay. Kandi Imana iyi ngiyi twakurikiye yumva indimi zose, si ngombwa ngo uvuge mu ndimi, si ngombwa ngo uvuge ikihe kirimi, indimi zose zizumva. Kandi nyamara gusenga ubundi biravuga ngo kugira ngo nzajye imbere y'abantu mvuge mu ndimi gusa, ndi imbere y'itorero nkavuga nkamara isaha ndimo kuvuga ku ndimi, ahubwo naza mvuga amagambo 5 canga rimwe ariko nkayavuga mu rurimi barimo kumva. Yego. Ya rero nibyo abantu bagenda bigisha mu buryo butandukanye, ariko gusenga kwiza kuvamo mu mutima, gusengera mu mutima. Aho uri hose uhora usenga, si ngombwa ngo uzamuke imisozi. Ariko kubera kwigishwa n'iki, arabo babigije barabwira ati bitewe nuko ufite ibibazo byinshi, bizamukanye umusozi nibwo Imana yakumva. Nagira baja ku misozi kubera ko Imana peut-être ibumva n'ingoga. Aha. Nanavuze nkanije amukunda kuvuga, ariko benshi bashobora kutarisobanukirwa bitewe n'ibyo bo bumva. Naravuze ngo abatizera Imana iba mu ijuru honyine. Kubatizera yego iba mu ijuru honyine, ariko kubizera iba muri twebwe. Kubatizera Imana iziba mu ijuru honyine, nta handi hantu iziba. Wenda n'urugero nakuriye mu Rwanda, nakuze numva bavuga ngo Imana yirirwa handi gataha mu Rwanda, yirirwa handi gataha mu Rwanda, yirirwa handi igataha mu Rwanda. None nkaza nkuri iryo jambo nditekerezaho, noneho usanga ntago yari Imana, ntago yari Imana yitwese tuzi, ahubwo byari bya nyabingi byabo. Imana yashibera hose icarimwe, ntigira aho yirirwa, ntigira naho irara. Ariko kubera ya nyabingi yabo yagiraga ngira nkaho yirirwa zenguruka, nijoro rikavuga ati ndataha mu Rwanda. Ariko iyi Imana yacu ntigira aho itaha, ntigira aho yirirwa. Niyo mpamvu nta Mana ebyiri zihari ku isi cyangwa se mu ijuru, nta Mana ebyiri zihari, kubera ko iyo ari imwe irahakuye hose, haje iriya kabiri ntiyabona hiba. Okay. Yeah. Ni kihe kintu kikuhimbara mu buzima bw'uno munsi bw'abakristo canke gori we wese kikana kubabaza memta? Ari kimwe ikintu kimimbara kikanambabaza iyo bukeye mu gitondo. Bikubaza gute mu gihe abandi bibashimisha? Iyo bukeye mu gitondo ndishima ko Imana yandamukije amahoro, ariko nkanababara yuko uyu munsi uvuyeho mbadimo kwegera isanduku. Urimo kwegera isanduku, ukuvuga ngo biraguhimbara kubera ko waramutse kongera kugerageza yandi mahirwe. Yego, none sibaza isanduku iri hari urimo kuyegera, aho kubwira ati nuyigeraho urahita upfa, ahubwo bishobora kuvuga ati reka mbe nigumiye iminsi banzireke kugenda. Bivuze ngo umushinga nahe bahati Israel namwe mu bantu batinya urupfu. Si ukuvuga ngo ni uburyo bwo kurutinya, ahubwo ntinya ibyo nge niteze ko nzaba nagezeho mu gihe ntarabikora. Okay. Mu gihe ntarabikora mbavuga ati none se ko ntarabikora, niyo mpamvu ngomba gutinya kwegera iyo sanduku. Ariko ni ahandi nyine twakora anniversaire twagira iki twagira amashapanye, ariko finally anniversaire ya nyuma ntago twe tuzayibamo, izibamo abandi bagiye kudushingura, niko kwegera isanduku. Niba bavuga ngo no munsi yarakwije imyaka 35 nuko none ntakiri kumwe natwe, nuko abagukunda bakaca bakora cake ngo turacyari. Ariko rero turi n'abagome, uzi gupfusha umuntu warangiza ukajya kurya amanyama, uzi ko kwagira ngo ni nko guserebura yuko yagiye. Okay. Wavuze ngo ubugira ubwoba bw'uko ugira ushengere canke hari ivyo utarashikako. Nimba atari banga bahati Israel niki yifuza gushikako, atifuza yuko yo kwitaba Umuremyi ataragishikako. Ikintu ngomba gushikaho ku buryo mvuga ati sinzitaba Imana, urasaba Imana utarayi donc uze witaba Imana waragishitse kwibona. Abakene barimo kurya ibintu byanjye, abadafise bariko barya kubyo ufise, bako barya ibyo fita. Ico nico kintu kizaza kishimisha. Kandi buriya biriya bavuga ngo abakire ngo niki ngo abakire ngo ababoss, ubundi saba afite ibyo bintu reba bikururana. Ubundi ikizakubwira ko wabaye umukire uzabugeze kuri level yo gushimishwa nuko abantu bari ibyawe. Donc hari umuntu anezere kubera ko wubaho. None we wahikintu umuntu cawe kaza wumva ni wo munezero ugize. Okay. Yego, ico kintu nico numva ngomba kuzavaho, ariko mvuga ati aba bantu bakenye barashobora gufungura kuberanye. Tukiri ngaho nyene aba bantu bitwa aba influencers canke abantu bari celebrities
hari ukuntu mu gukora ibintu muri byo nyene byo gutanga ashobora gufata foto akavuga ati nari nezero ndi kumwe n'abantu kenshi ntanavuge n'ivyo yatanze ariko muri foto bikaboneka ko yaragiye kubashigikira ndavyita gushigikira kuko twe dufashwa n'Imana kugira ngo dushigikirane burya hari ijambo bavuga ngo icyo kuboko ko kujya kubamfu ntikukimenya vy'ukuri duhora ducira uwo mwibutsa abantu aho bikenewe canke hari kuvyihendako usigurike okay aho ngaho ku giti canje sinahitamuciraho urubanza mvuge ngo uwabikoze yakoze amahano okay ahubwo ikibazo nuko anegurwa n'abadatanga abadatanga nibo bavyurugwamo ngo yangice ukuboko kuburyo gukoze ngo kubafungo niko bimenye none nkaza mbabwira we nawe uzatange amaboko yomba bimenye washaka n'amaguru bimenye ariko se tureka gutinda ku bantu bagize uco batanga nkuko babipostinze byonyine simbivuze ko ari byiza pe bagakwiye kubikora nyine mwibanga Imana yacu ikabibona sivyo ikazi bimenya nk'Imana ariko wo ngo yabikoze wenda n'urugero ubu ngubu turimo gupostinga wenda ibintu bibi ariko hari gihe aba yabipostinze akabishiraho none akagira undi muntu afite uwo mutakaza maza ati yo kumbe nawe arafasha none agahita yumvagiza umutima uko hari abantu babayeho uko yego akumvagiza umutima yuko yafasha nawe akagenda agafasha abandi kubera ko yabonye runaka yabikoze nawe kumva yabikora cyangwa akamubaza ati urimo gufasha utanga uburyo bungana gute nanjye nzaje tuze dufashanya kubikora kubera iki yabibonye ariko yabyigumizamo atabigaragaje ntago byari kumenyekana mu kirundi azacu mugana abantu nguza gukiranga indwara arayirata asante sana reka nisubire mu kabazo nagumye ngira amatsiko yako igihe mbona ibiriko biraba mu Rwanda ni mu rugo iwanyu ni turi umuryango ni naho wakurikiye wari inshuti cyane n'umukozi w'Imana no munsi yitwa nyakwigendera Pastor Theogene yakunzwe na benshi cyane mu butumwa bwiye butandukanye ama videos yiwe yaba mu Rwanda mu Burundi canke abumva zeno ndimi zibiri bagiye barifashisha cyane na cyane muri za weekend nka Sunday wasanga hari ubutumwa bwiye buriko haravuzwe majambo menshi agiye atandukanye tubanze tugaruke ku bucuti bwanyu ubucuti bwanyu bwari bumeze gute wenda kubivugaho cyane biri bundushe kubera ko twese yagiye muri rusange tumukunze abantu benshi dore ko nta n'ukundwa na bose nta ukundwa na bose arakajambo navuze ndavuga ariko wowe ugasigara wowe wumva wikunze ibyo birahagije abandi bazigarukana rero dore ko twari tumukunda turi benshi rero wenda kubisobanuraho byangwe kubera ko nasaga nk'uwabyibagiwemo gake basi ariko none kubyibuka tunihanganisha wenda n'imiryango ye n'abandi bantu bamukundaga sivyo dukomeza kwihangana ariko twizeye ko ahari nyine aruhukiye mu mahoro tuzamusangayo nidukorera ijoro twese rero warumaje ngo ku bucuti bwanjye ico bwari bushingiyeho icambere ubucuti bwanjye ico bwari bushingiyeho bwanjye nawe nuko twese twari duhuje ubuhamya bwo kunyura mu buzima bubi bwo kunyura mu buzima bubi mbese ikintu cyakiduhuje nugukorera Imana ariko tugakora Imana tuzi aho yadukuye aho yabakuye wenda ubuzima bubi shobora kuvuga ati none se ko tumureba kuri kamera keye nibiki ubuzima bubi byageze ni wa muntu nanjye nagiye gukora akazi ko mu rugo guteka birananira abo bita ababoye guteka kandi nkaba nagiyemo mvuye mu byo nakita ngo ni mu biryo ari ntavuye ntari wa muntu ngo yakuriye mu buzima bubi ngakenye niki kuko yabigiyemo byari bitewe niki urumva nkimara kuva muri biriya muri ibi by'aba eliminati nahuye n'ubuzima nyine bwo guhura n'ubukene narakenye cyane kuri ya level yo gusengera irindazi rigura 100 noneho nakoze akazi ko kububoye ntago narinzi guteka no kutamenya guteka nge nababamaje turazi guteka mbabwira ati ndabizi noneho nzafata hari he exact hari Uganda baza bamere bavuga ngo ivyo byabaye maze kuva mu gihugu nari muri Amerika nari naravuye wari waravuye na Kenya naravuye noneho ndagenda ndi Uganda bambwira ngo urazi guteka mbabwira ati yego tiwagira ngo narabyigiye kandi ntabyo narinzi uranagashira katumengo narabishiraho man umeze nk'atubwiye ngo mengo yakoze amasemina yacu agatekera umuceri w'ubuye urumva noneho birangije ndagira iki bampaye ibyo nteka bampaye ndibuka yampaye ibirayi ngo nze kubiteka amafiriti ampereza n'umuceri n'amafi nze kubiteka byose noneho ndabireba ndamvuga ati ibi biryo rero mu rugo nazaga asanga biri ku isahani imwe wasanga babitekana ndangije bya biryo
ndabitekana mbanza shiramwo amakoto ndayashiramwo shiramwo ibirayi shiramwo umuceri shiramwo shiramwo na ya mafi mbonye amavuta atabaye menshi nongeramwo amazi kugira ngo birengego ndatekana no bihiye uwo muntu no araza arangije aravuga ngo wowe narabyarembishira mu isoro rimwe atashavuga ati none ko ari isoro rimwe ndamubwira ati byose nabyaruriye hawo agiye gupfundura asanga nyine byabaye melange n'amahwa yose yavuyemo none harambwira ati ndakwirukanye aranyirukana nzamvaho ariko muri abo yabanje hamagara abantu arababwira ati muze murebe kanyombya w'iwacu niwe yantekeye baza baje kureba kanyombya yatetse yari umunyarwanda kanyombya akina amafilme yari umunyarwanda uwo ngo nakoreraga yari umunyarwanda yari no mu bishop abangaba nyine numva ngo naba bishop basigaye bahari noneho arambwira ati aranyirukanye ariko mu yahamagaye havamo umwe aravuga ngo va muri uru rugo n'umwirukana afite ibintu by'Imana byinshi ndaza kumwijyanira iwanje ariko nawe anjyanye iwe naho none cyari ikibazo nanone nabaye iwe ariko nageragiye nijoro umudamu wakaza akambyusa mu cumba akambwira ngo njye matora ntimbereye kuryamaho ngomba kuryama kuri sima nkajya kuryama kuri sima noneho njyamye kuri sima kandi nkarara muri saro rero bitewe n'ubwo buhamya nge yarageze kunyumva kuri YouTube nanjye ndamwumva bityo mu nyuma tuza kuba inshuti aza tuganira cyane tukanasengeranira ico kintu gikuri iyo mbaye inshuti n'umuntu akenshi mbashaka tubane hafi mu buryo bwo gusenga noneho rero nico kintu cyari cyaraduhuje kubera ubuhamya Imana yari yaramunyujije ico gihe wacihura na Theogene hashize igihe mbanza turahura ariko ntitwahise duhura direct ahubwo uyu mwaka nyine turimwo uyu mwaka niwe nyine yakomezaga ambwira nzagenda kumusura noneho mfata igihe njyayo kumusura yaranarwaye yari yagize ikibazo cyo mu kuguru ndagenda kumusura niho kubona na face to face noneho tubona igihe dufata igihe cyo kuganira hari rero ivyavuzwe inyuma y'urupfu rwiwe hari ivyavuzwe yuko yaratanzwe ibitambo canke igitambo peut-être hari amajambo canke hari kiyago mwaragize imbere yuko apfa ni sinzikaro kugwara canke iki koko sinabikurikiranye cyane ariko ni kimwe mu bintu byanciye mu gutwi yuko byo byaravuzwe yuko habaye gutangwa igitambo vy'ukuri nuko kuri ku rupfu rwiwe wenda ku giti canje simvugiye abantu muri rusange ndanabwira n'abanyarwanda bavandimwe bacu barimwo kurisha niko mu kinyarwanda tubyita barimwo kurisha izina ryiwe hano tubyita gukamisha nuko mu buryo bwo kugira amatita atariyo mu buryo bwo kumuvuga ibintu bitandukanye icambere mumenye ko yariruhukiye rero ku bantu bavuga ngo yaratanzwe igitambo hari ijambo numvisha rivuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa n'inyungu ku mukristo wese yizera kubaho ni Kristo gupfa n'inyungu ku mukristo wese yizera iyo upfuye impamvu mvuze ngo kubaho ni Kristo ubaho kugira ngo ukore ibyagushinze gukora umaze kubikora aravuga ati umuntu wanjye yabirangije reka muhamagare niyo mpamvu uzumva abantu kubera batabizi n'umupagani bagiye kumushingura bavuga ngo Imana yamuhamagaye sibyo bazavuga ngo yamuhamagaye niyo mpamvu nge maze kujya gushingura kujya bajya kwirimbi maze kujya iri rimwe gusa aroherekeje nde ni umuntu nari muzehe wina ubwo yitaga Imana nagira amahirwe no kujayo uwo nguyu nyakubahwa president cyubahiro Nkurunziza umuhisa yego yiza amahirwe yo kujyayo ni giki cyaguteye kujya mu gihanda utajayo kubera ibintu yakoraga nyine numvaga ibyiza yakoze wenda uburyo twagiye tureba ibyiza yakoze n'ukuntu nyine twamwiyumvaga ngo dore ko akenshi kutajya ahantu mba natinyaga kureba abantu barira ntinya kureba umuntu ababaye ndagitinya ariko ndavuga ati kwera turi benshi reka nemere ngeyo niho hantu nagiye rero waravuze ngo n'umupagani yego iyo agiye bavuga ngo yitavye Imana byari bavuga ko umuntu yitavye Imana ntibyari bitari bikwiye kuvugwa wenda muzi imirimo yakoze myiza mwavuga ngo Imana yamuhamagaye kubera ko asize umuragi mwiza muri Bible ari abantu bamaze imyaka igera muri 900
urumva imyaka 900 batavugwa muri Bibiliya kubera nta bintu birenze bakoze, nta nibyo bakoze. Ariko Yesu yamaze 33 azava mu isi ajya mu ijuru, ariko Bibiliya turamuvuga ahantu hose. Urumva we yagize ibintu akoze birenze twe atamu wundi muntu twavuga ngo yarabikoze. Nibaze kumara imyaka 900 ntubu nazwe. Niyo mpamvu barakagamba nkunda kuvuga atakubimbwa misi yose nzabe ntari umunsi umwe pfe. Okay, bishatse kuvuga iki? Aho kugira ngo mbeho nkora ibibi abantu bose banzi ibi, ahubwo nakora ibyiza rimwe kazavuga turiya nage. Ariko yakoresha ijambo imbwa kandi imbwa nayo ikora ibyiza gusa. Imbwa hoya twe mu buzima bwacu cyangwa se uko tubayeho nuko tuvuga umuntu akubungu akaza. Abarundi n'abanyarwanda imbwa turayisuzugura kandi tuyikenera cyane. Urumva unagazavuga ngo wambwa kera muzamuhangana. Je banyise imbwa cyane imera kuyibimbwa. Ubundi ari gihe umuntu ayikwita noneho yamara kubikwita ukireba uko ari ukireba uko umeze azuvuga ati kandebe nyuma ko nta murizo ufite wabona ndi nayo. Twakomeze. Yeah. Noneho aho ngaho niho nagiye rero iyo uri umupagani. Niyo mpamvu ngiye hariya nyine maze kujya rimwe nabivuze. Ariko nazaririmba ngaheza mu ijuru ngo tuzahurirayo bakenzi. Ndiri mu muntu nazayiririmbye si mba mbona umengo nti mu mukondo umuntu navuga ati umuntu yakoze ibyiza nubwo nta ureba mu mutima w'umuntu. Ntago nakuraho umuntu ahubwo kugira byorohe nkomeza niceceke. We ntukunda kuba injyajya. Oya. Twagirire ko kuri kwa kuri kurupfu kuko noneho rero ikintu navugaho ni ngiki. Ubundi uretse kuvuga ngo bamutanze igitambo ari muzima. Ubundi se ubwo yapfuye umurambo wawe utanga igitambo bigashoboka. Okay, bishatse kuvuga iki? Umurambo w'umukiranutsi cyangwa se umuvyimba w'umukiranutsi mu kinindi tubyite umuvyimba. Umuvyimba w'umukiranutsi cyangwa umurambo nyine. Uretse no kuvuga ngo wawutanze igitambo wenda reka ndeke kuvuga kuba ari muzima mvuge ku murambo. Ubundi uyu umukiranutsi amaze gupfa hamanuka abamarayika 2. Abamarayika 2 nabaje kureba kugira ngo n'amaraso ye ntihagire na daimon aza kuyanywa. Urabyumva? Amaraso arimo kumeneka ntihagire abadayimoni baza ngo baje kuyanywa. Icaka biri kuri ya mu mujyana wenda bakamujyana mu buruhukiro. Muri morgue niko baza tuzatubyita. Babyita gute? Muri morgue. Hamwe mari miss. Yego. Reka dufate katahaciye. Wenda tunavuge yahaciye byose bifatanye. Bifatanye. Hariya nanone b'abamarayika 2 baje akimara gupfa. Baza bamugumaho. Noneho cyagiye mugerige cyo kuja kumushingura. Mugeze kwirimbi hajya mwe muri mwe kumuririmbira. Hamanuka abamarayika nabo bavuye mu ijuru. Nabo baza bahita baririmba. Ibo baza barimo kuririmba. Barimba barimo kwakira umugeni. Niyo mpamvu mu isengesho njya senga rya buri munsi. Nzasaba Imana izampe gupfa nkuko abakiranutsi bapfa. Kubera ikintu urupfu urumva n'akantu gato yake nta wadayimoni bagakoraho. Birangije ico gihe abamarayika bamaze kumuririmbira basubira mu ijuru. Namwe mwaje gushingura ubwo mwatasha. Hasigara abamarayika 2 ku murambo we. Bazahava umubiri we wose wavuyeho wose hasigaye nk'amagufa yonyine. Hamwe n'abadayimoni nabo ubwabo uretse kumva ngo yamutanze igitambo. Ntago byashoboka nta mukiranutsi umuntu asenga ntabwo yatanga igitambo. Yaba bishoboka twese tuba twaratanzwe byararangiye. Ariko kubera ko dufite ndi baboko turimo y'Imana, Imana idufite ijambo natubwira ko turi mu biganza byayo. Byonyine n'umuntu w'umugabo hano ku isi afashira ikintu mu gipfusi hano. Nta muntu yapfa kugipfundura. None hibaza Imana ifashe wikagushiramo uburyo satani umuntu yaza cyangwa satani akagipfundura akajya avuga ati uyu muntu tumuhaye iki? Tumuhaye satani. Ikindi ku rupfu rw'umuntu babonye umuntu apfuye. Icambere ntituzarire nubwo bibabaje kubura umuntu. Ariko ari umuntu yakoreye Imana ntituzarira ahubwo tuzavuge ngo Imana iramutabaye. Imukirije byinshi kuri iyi si. Ibintu byinshi byari bigoye. Buri Imana kumuhamagara buri bifitemo inyungu. Hari umukuruha yamutabaye, hari ibintu byinshi yamukijije kugira ngo Imana ibanze muhamagare. Niyo mpamvu umuntu yapfuye yakorera Imana bazavuga ngo araruhutse. Kuruhuka rero ni imibabaro na yamarira yo muri iyi si, ni ibintu turimo guhura nabyo. Ubundi nibyari byaza. Ubundi nk'abana barimo kuvuka bazaza bageza iyi myaka twebwe dufite. Nko barabaye inyamaswa neza neza.
kubera iki bazayigeza imbabazi zarashize mu bantu n'ubungubu urabona ko zigenda zishira imbabazi imbabazi zarashize mu bantu mbese impuhwe zizaba zarashize nta muntu akigirira impuhwe wundi kuvuga ngo ni ibintu bitaba byoroshye rero ku bantu bavuga ngo yaratanzwe igitambo byagenze uko nakuriye nababwira ngo kugira ngo nitujye mu byo guterana amagambo abantu ubu kuri social media nibyo biriho mu Rwanda noneho wowe fata aho uzi yagiye uhabike n'undi afata hazi yagiye ahabike ariko tureke kuza guterana amagambo ubu kuri social media gutukana ngo ya ntiyagiye mu ijuru abandi ngo yagize ibi mureke noneho tubyigumishemo kubera kuko tugoma tubigarura niko ya miryango yari babaye yongera kubabara cyane niko twebwe twamukundaga bongera kudukomeretsa cyane kubera ko niba ugiye kuri social media ukavuga ngo ngewe ngo rwose ngo urupfu rwe ngo nari narubonye wari warubonye byigumishemo nta kibazo kuko yaragiye ntugira umugabo yaragiye ntabwo ugiye kumugarura abantu uzi nango mugenda muvuga ngo mwazura abantu ibiki ngo bamuzura nibiki ntago ari byo ufite papa urafite umuntu akavuga ngo yazura umuntu kandi papa we yarapfuye yaranamukunda gutagiye kuzura so nukuvuga ngo n'utuntu turimo kugira kuri social media mureke iyi social media ijambo ari muri byaririmbye aravuga ngo ni no mu ijambo ry'Imana ririmo rivuga ngo tubwire abantu iby'ijuru ngo nibyururutse imitima mbese duhumuriza abantu ariko abwira ngo tubahumurize turimo kubakomeretsa turimo kuza kuri social media dutuka no turimo kuvugira umuntu yapfuye iwe araruhuse twebwe turacarusha mureke roko yaruhutse akomeza aruhukire mu mahoro imiryango yikomeze kugira kwihangana twese hamwe twihangane nkuko twamukunda imbere yuko nkurikiza akabazo kanje tukiri ngaho nyene uravuze ngo abariko baravugishwa bareke kuvugishwa ibinyoma ha gukomeretsa abantu batume babihora kuko ntugatanga icyo udafise byukuri hariho abitwa ko bavugishwa n'Imana ariko bakoresha izindi nguvu zitava ku Muremyi barahari benshi noneho ni benshi cyane ibo bakundwa no kuba bigaragaza bagira n'ibimenyetso nibyo ngiye kuvuga kubera ko mu minsi yashize hari ukuri nangaga ntavugaga kubera nari shonje navuga ati nimvuga ukuri uriya muntu ibintu ngiye kuvuga ntago azangurira n'amazi ariko ubu ndigurira amazi ntago cumbikishije ndira amasaha ashaki ntunafunga kubera inzara wabibutse ufunga kubera wabishatse kubera nabishatse Gera twazaga dufunga twabuze ibyo turya twamara amafungo nanone tukabira tukahita dukomeza nande rero ubu ngubu ndereka mvuge ko ndi muri generation irimo kuvuga ukuri mu ivuga butumwa urugero abo turi mu rugero rumwe barundukiye ku gihanda cyo kuba ba prophet niho bagiye ntago bemera kuba bavuga butumwa ukabona kana mwariganye hashize umwaka umwe muhuye ngo nguzi ko uriya ngari prophet daddy uriya nawe yabaye daddy none gafite n'imyaka none barimo gukereya ibyubahiro Imana yaravuze ngo icubahiro canje sinzagihe undi muntu caramvuye gashyira aka kanogo katarimwo ariko kugira ngo uvuge ikintu ngo ntago uzagihe undi muntu nuko kiba carakuvunye ico kintu kugira ngo kigereho rero ibo barimo gufata icubahiro c'Imana baragikereye bacishiraho one muri bamwe bakoresha imbaraga z'umwijima ntago ari bose ariko ndavuga bamwe muri bo ariko nanone n'ubikora ibyo bimenyetso ntago navuga yuko ari umukozi w'Imana wa vrai ashobora kuba adakoresha imbaraga z'umwijima ariko yarafashe icubahiro akacaka Imana icambere azajya kuri podium hari utundi dusore tumuherekeje ba bodyguard nkibaza mu itorero mu nzu y'Imana ko muzahura hanze arimo tugahura hano kuri nuza kuri hano kuri Capline canga saha ngaha n'ahandi cyangwa nyene kuri amahoro kafe yego mugahurira hari wenyine ari wenyine twa dusore batari kumwe noneho mpita nibaza mu itorero aba bantu barimo kwikanga ko hinjiye aba M23 nibo barimo kwikanga gute mu itorero ushaka abakurinda ariko hanze ntubarondere mbwira nawe ico kintu bariya bamwe muri bo bagira n'amategeko hari ababwira ati wowe nuzujya mu giterane canke mu itorero ryawe ntuzigere uja kwicara uzava mu modoka kwitura kuri podium kugira ngo imbaraga bamuhaye ntizimuveho kumwe ko artiste ava mu modoka aduga kuri podium asubira kigira urumva uzoyivaho mu kuva kuri podium arabajijisa ngo musenge noneho mugafungura amaso musanga yagiye ese wowe usengera aho hantu biba
nimba uwo muntu byitwa kayoboye intama, izo ntama ziwe ntanazizere, wumva ari izo ntama ari ntama ki. Niyo mpamvu kera umuntu ayoboye intama yajyaga imbere ariko bajya inyuma kugira ngo navuna intama iri inyuma iziri imbere ntizize kubimenya, kubera ko nta maso y'inyuma zigira. Kuyivuna ko batabaje kugwana yivuna gute? Wenda irugero intama ubungubu turi wenda abatuyoboye ni twe turi intama zabo, bo nabungere nabungere. Okay. Ariko umwungeri mwiza ajya imbere kugira ngo tumurebere ibyo akora byiza. Ariko Akarorero. usanga wa muntu byitwa kayoboye ishengero zawumva ngo yatenda abakobwa mu itorero rye yajyamanye nabo, none se gute intama kandi aranubatse? Sibyo? Arubatse. Noneho muri za ntama arongoye niza agenda akorera ibyo byose bibi, niza agenda akomeretsa n'ubundi buryo bwose. Hari umuprofete nigeze kubona avuga ngo imodoka yanjye ngo nta mukristo nayijyanamo ngo bava bayanduza, kandi yayiguze mu maturo ariko atangiye kubiryaho ngo ntago ngo imodoka ye ngo yayishiramo umukristo, kandi yayiguze ku bw'amaturo bagiye batanga. Urumva? Ariko arumva yageze ku yindi level, nta muntu wo hasi yakwikoza. Niyo mpamvu nimba dukorera Imana tuyikoreye mu kuri no mu mwuka, abo ngabo bakoresha izo mbaraga z'umwijima, wenda tuzakora ikindi kiganiro igihe kimwe tubavugeho, kubera ko hari abo bambaraga impeta zitari zisezerano, kandi tuzi ko impeta bayambara uba ufite nyine isezerano y'ikintu runaka, ariko bakazambara. Abandi ni ukuvuga ngo bazakira ibyubahiro, kandi ikindi kibarangabo ntibakunda kwigisha ubutumwa bwo kwihanisha cyane. Bigisha utaza kubona ababyigisha tuvuga ngo irakoresha imbaraga z'umwijima, n'ababutabwigisha batazikoresha, ariko baribwo ubundi Imana yaduhaye impano tunakoresha ubwenge bwacu. Noneho bamwe barimo kwagura ubwami bwabo aho kwagura ubwami bw'Imana. Washobora kuba ati bagura ubwami bwabo gute? Azagura ikimodoka gihenze cya miliyoni 50 cyangwa 100, ariko itorero rye apanze agasare akavuye mwo ku mugoroba kaci kabasare ya reception barabaramwe inzoga, kandi agendera mu kimodoka ciza. Urumva barimo kubaka ubwami bwiwe bugaragare, nyine bigaragarira abantu ko afite imodoka nziza. Ikindi ntibakunda kwigisha abantu nk'uko nanibivuze ubutumwa bwo kwihanisha, bigisha akira amaviza, cakira amamodoka, cakira ibi. None se maze imisi nibariza wa mu profete cange wa muntu we urimo guhereza abantu amaviza ngawe ku kanyaru ntuhasi nta na resepas ugira. None ga we nimba udafite resepas reka kubwira abantu ngo babonye viza, nawe urayikeneye, reba ukomeze ubirebe, cyangwa mwe abazi bahaye mugende mubariba barazikeneye nabo anga birwa bakata gisagara canke muzagonganira muri bisi inkweto yarahengamye, ariko ngo abantu babonye visa. Ubundi dutanga ibyo dufite. Wenda n'urugero nimba mvuze ati Imana wizakuriza indege n'urugero, ushobora kuvuga ati Israel yabigeze kuri indege rimwe, reka wenda mvuge ko nayuriye rimwe. Ashobora kuba yarayuriye rimwe, noneho uragira icizere ati ubwo nawe yayimurije kandi yaranyuze muri biri nanjye nzayurira. Ariko ikibazo turimo kumva ko umuntu abonye visa ari igitangaza. Si igitangaza umukobwa arimo gushaka visa agiye gusambana muri Amerika akayibona akazagaruka. None nga twebwe dusenga bundi maze imisi mu masengesho nkora, menyeri Imana kari Imana y'ibitangaza y'ubwayo bibakamenyero kuri jewe, ku buryo ningura imodoka zabifata nkuko naguze krogate. Umuntu yaguze krogate yajya gusaba ngo ndaje gusaba gushima mu rusengero, Imana yankoreye igitangaza gikomeye. Nawe ndabona kandi ganayo hari umuntu ayibona abanje kuyisengera, ahubwo natayigura baramuvuga, urabyumva? Akaba yabanje kuyisengera, ariko kubera twayimenyereye tuba twumva ari bisanzwe, twaguze ka krogate n'ibisanzwe, twaguze agasabuni n'ibisanzwe. None ushaka kwibitangaza byayo nanjye nzabimenyera nkagera kuri iyo level. Asante sana. Kubera iki ngenzi kari Imana ishobora byose. Nasumije amajyimana ivuga ngo ngibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza n'ibyo tuba twayisabye renze. So mirindi rivuga ngo ubwitimanye umwana wayo kubwanje nawe izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Imana niba yaratanze Yesu yaburite kumumana n'ibyo bindi bintu byose nkeneye. Ahubwo ikibazo twebwe turimo kuza gusaba Imana n'amarira menshi n'agahinda niki, Mana turakweretse ibibazo byasubira twisha. Ikibazo cyose ugize Imana iba yakibonye. Si ngombwa kuyihora imbere ngo ibibazo biranyisha, iba yabibonye. Ubu wagakwiye kugenda usenga isengesho nyine ari nko kubanza kugira iki. Niba twebwe abasore n'urugero twabasha kubona amagambo yo gutereta umukobwa kugira ngo atwemere, n'Imana nuko ntago ari ngombwa ubu wagira umukobwa we mukundana
cyangwa se nawe udukurikiye buri gihe ukagenda umuririra buri munsi iti none bidapfuye niki, ahubwo ibyo bibazo byawe wagakwiye no kubireka kubera ko ashobora kuba yanabimenya, ukazumubwira utugambo twiza, ndagukunda, ari nabyo wenda ngo abakoze Imana ngo kuvuga ngo kubivuga ngo kwitana tuzina wamwe atavuga ati umuntu yaragu, ariko nge sheri wanjye na ahari yubahwe nta nubwo ari shushu be nkuko babivuga ni shushu ubundi iyo uvuze be hariho abakwibisha hari akantu bavuze baragenda bakagura amaduga kandi akavuga yuko atamukirisi yo yijamwo kandi ari nabo bakoranije amafaranga. Hari umuhinyanyuzi n'umwe mu bahinyanyuzi bakomeye cyane akunda guhinyanyura n'indirimbo z'abanina Hazimana, yanditse agira ati yitwa Gigabit, byabaye ngombwa ko ndagatora kuko hari bumwe mu butumwa washikirije nayo numvise, yanditse agira ngo pastor yifuje imodoka, abakristu dukoranira guteranya amafaranga yo kuyigura. Pastor yifuje imodoka, abakristo dukoranira guteranya amafaranga yo kuyigura. Umukristo yifuje dukoranira hamwe ngo tumusengere. Yego, birasa nk'ibyo ari kuravuga. Aha, yego birasa. None bishatse kuvuga kugira ngo kwera kwazanya ku kantu. Ubundi twebwe abarokore dusenga Imana. Nyakwigendera we umusaza wacu yaravuze ngo musenga mukora musenga. Noneho twebwe turimo gusenga cyane tukuzuzwa mu ndimi, ariko mukanya tukabwira nti twabuza ya bisi. Nakuvuga ngo twarasenze twibagira gukora. Muyandi magambo, nushaka kuba umukire ntago babisengera cyane, urakora cyane. Nushaka kuba umukire ntabwo uzasenga cyane, ahubwo uzakora cyane. Okay, niko kuri. Bisigura ngo abantu basohoke mu byumba by'amasengesho bave ku misozi baze bakore, baze bashaka ubuzi dukore. Sibyo niho rero byateye nibabona umuntu yitungiye kubera ko we nyine gukora byaramunaniye, uriya murebe ko atabikuye kwa shitani. Hagira umuntu wo mujyanga apfati niwe yamuriye, murebe ko ari ibintu atabikuye kwa shitani. Okay, nge barigeze kuvuga ngo satani ngo twasinanye amasezerano ngo yo kwambara neza. None umurokore ntakambare neza. Uwe ninge naba ndyamye mba nambaye neza, urabyumva? Nibwo buzima mbayemo. Bishatse kuvuga iki? Kubera iki babandi barareba niba bakiri mu buzima bubi bakavuga ati none guriya ko dutangiye gusenga no ejo bundi Imana ikabisa nkaho itangiye kutabara buri wa Mungu wose byagenze gute? Urabyumva? Bishatse kuvuga iki? Nusenga cyane wunkurikiye ugasenga cyane, uzaba umuhanuzi uhanure pe, ariko uzajya wambara ya makoti y'ibifunga 10. Aramakoti y'ibifunga 10 usanga agira ku mavi ingana n'ishati. Reka twibandanire. Uzajya wambara ishati gucikireho, uzajya wambara iyo simvuze yuko wowe byambara udasenga, ahubwo ndimo kubagira inama. Nurumva nusenga cyane uzagira izo mbaraga uzirukana n'abadayimoni. Ariko rero niyo mpamvu nitwa turimo tunasenga. Buriya navuze ngo nubaha abantu, nubaha Imana ku mwanya wa mbere. Ariko nkubaha n'umukire. Umwanya wa gatatu nubaha umuntu asenga. Okay, ariko ku mwanya wa kabiri hari umukire. Kuki hari umukire usenga zinyuma? Kuki usenga zinyuma y'umukire kuri wewe? Nuko umukire hari bigaragarira amaso. Sibyo? Usenga biri mu mwuka, bishatse kuvuga ngo birahisha, biranyegeje. Rero ntago wakuba umuntu binyege. Niyo mpamvu zatumenya no kuntu tuvugisha abakire. Umuntu akifata bamuhaye nimero ngo avugisha umukire aza kumuha akazi, ukabona arafashe yandikira message ngo bite ngo umeze gute. Ibaze iyo message urimo kwandikira umuntu ushaka service, na no kuvuga ngo muri amahoro ariko ngo bite. Niyo mpamvu bara ama message nyine ntasubiza. Umuntu yandikiye ngo bite canke hey ngo no n'abatarizo garanganise ngo hayi. Kandi ubwo ngakeneye service umuntu. Niyo mpamvu tuza niba nashaza uvuga iki n'abakira tuza tububaha bubakwe. Niyo mpamvu ganje hari ukuntu twebwe dusenga cyane zatuvuga ngo yanga bari abakire ngo kari umupagani mureke. No, ngomba kuzagira inshuti z'abantu abantu abanyamavuta basereka mvuga uko canke z'abakozi b'Imana. Ariko ngire n'inshuti z'umucyuti y'umukire nubwo yabimwe. Kubera iki? Ntago nzava muri ville n'amaguru. Ndi muri ville sizavayo n'amaguru. Ariko muzamusenga mwunzuze uvuga ati Imana inyeretse ibi. Wa muntu nawe uvuga ati nanjye mbonye ibi. Nimumara mutahe ntana ya bisi.
yeah. aho ni ku giti cyanjye, ni ku giti cyanjye, ariko twebwe turimo kwiga isanga ngo nta guhagararana n'abacokoranye. By the way, turi umuco w'isi, turi umunyo w'isi. Niho wabonye umunyu ukora mu bijyo utabituriye ngo ushiremo. Yeah. Bishatse kuvuga ngo nimba turi umunyu tujya mu mapagani kugira ngo bahinduke bamere nkatwe, ariko twebwe gutsindwa kwacu mwe kubwira abantu ngo mwihane ngo Yesu araje, yewe twe tutihanye. Yesu rega ntabwo yatubwiye ngo tuvuge ubutumwa bakurikire Yesu, no, ashaka tubwire ubutumwa bakurikire twebwe kubwo ibintu byiza cyangwa se imico myiza tugira, bakurikire twebwe bareba. None barakurikira Yesu kuvuga ngo dukora ibyo tuvuga ibyo tudakora. Yego, ariko twe dukwiye kuvuga ubutumwa twibwirisha abantu badukurikira, pana gukurikira Yesu batareba. Dukora ibyiza bakurikire bya byiza dukora. Ambasaderi wa Yesu ku isi niko kuri. N'ubundi twe tuvuga ngo turaba ambasaderi bijuru, tugeze kuba ambasaderi niki. Rero benshi kubera ko batazi ico babazanye hano ku isi. Ubundi mu ambasaderi ntabwo yahembwa n'igihugu arimo, no, ahembwa n'igihugu aserukiye cyamutumye. Ariko twebwe abakozi b'Imana tumwe kugira ngo kugira musengere urambi 10,000, kugira musengereza ni 50,000. Why? Ubwo n'ubujura, ni n'inzara, ni n'ubusuma, nabura n'izina mbwita, ni n'ubuhesi gute. Jambo rya tugira ngo twahere ubu dutangira ubundi. Nge ndashaka nzagere kuri level mvuga ubutumwa mfasha n'abantu cyumuha nayo gufungura ni abashonje, ariko ubu barimo kutwaka n'utwa bisi wari wizaniye. Wagiye gushaka Imana, none umukozi w'Imana babandi twavuga ba fake cyangwa bakoresha imbaga zitari z'Imana, akamara iminota 30 arimo kuvuga afite umugore mwiza, afite imodoka nziza, mba ahantu heza, noga amazi yo hejuru, intebe zanjye zo muri salon nziza. Ibyo bintu birafasha neza, ibyo bintu birafasha ko umuntu yaje ashonje. Yahiza akubwira ko Imana yamugire neza akaca ngo uraronsi. Ibyo nabyo dushaka ko tubwira ayo makuru yanyu yo kutubwira, nayo dushaka ciye nk'akarongo, ahubwo tubwire ni utarabibona ukuntu wari umeze, nibyo bidufasha. Wakoze iki kugira uhashike Imana yaguheza? Imana yaguheza agiye gute? Bana kuvuga ngo ufite imodoka ngiye no guhindura ninde gute? Wa mupastor we cyangwa wa muntu uyoboye itorero wifata ukagura imodoka ya miliyoni 20, ufite umukristo mu rusengero rwawe atagira n'ikirato, akeneye umuriyoni kugira bamubage. Bamwirukanye mu nzu ya 20,000, mwamara namwe uwo mukristo akazanga mu musengere ngo sengera pastor ngo nukuri ngo bagiye kusohora mu nzu, pastor nawe akakurambikaho na chaki daniki n'amaboko, wawundi wa fake darimo kugusengera. Umva, inzara ntago bayirukana n'isengesho. Njye umbwiye ngo sengera usonje, si nkusengera ngo tugende hari abaguha amata canke baguha ibiryo, baba daimoni b'inzara barahunga. Ariko kubera bwabo fake bwabo arambikaho umuntu y'ibiganza, uriya muntu yaje akubwira ngo musengere yabuze aho kwishura inzu, ntago yanze kududuriraho, aravuga ati ukari pasiteri sindudurira haribwiriza. Kandi bugiye bavuga ngo Yesu yahinduye amafi 3 ayakwiragiza abantu amajana, ntabwo yabasengeye, yarabagabura. Nta sengesho ry'umuntu w'inzara. By the way, Evangelist ntago bamusengeye, bamuhereza ibiryo. Asante sana. Reka ducungure umwanya umwete nkuko wavuze ngo byinshi tuzobiyaga mu kindi kiyago ko nitwe bimarira rimwe byose. Imbere yuko The TV show tuza kwakira ikindi kiganiro n'undi mutumire wacu n'undi mu host, reka manze ndakubaze kamwe mu kabazo muri 2 sigaranye. Biramaze gushika wowe nk'umuntu aba mwisi ukabesha, niyo jambo kunda kubesha? Byarashitse ndabesha. Ijambo nkunda kubesha ni ijambo rivuga ngo meze neza, ariko n'umbwiye ko meze neza ndabibona. No, nabivuga ashobora kuba nkubesha wenda ndawe n'ibindi bibazo. Yo niyo jambo ninzi nkunda kubesha. Ubundi iyo ushaka kugabanya inshuti uzibwira ko umeze nabi uri mu bibazo. Rero njye mbabwira meze neza kugira ngo tube twigumaniye. Ariko inshuti zoguma iruhande yawe kubera ko umeze neza, mu bibazo izo bigiye si inshuti. Uye nyine kuko riba rivuye mu rivuga kugenda nyine baba bahari, turanabaza ariko turabamenya. Kuko ushima kugumana nabo. Impamvu ushima kugumana nabo nuko bashobora ko ubundi hano ku isi duhari isi twigisha canke nabo bakambera umwarimu. Okay. Dore ko hano ku isi tubayeho mu buryo bwo kwiga, nta numwe atiga. No, waba waravuye inaha ukajya muri Amerika, uhindura ikigo cyo mu Burundi, ariko ugiye kwiga ku kigo cyo muri Amerika, canke cyo muri Australia. Niyo mpamvu uko nguko dusenga tuvuga mana njana muri Amerika njana muri Australia. By the way, hari ibibazo by'ibinyamerika noneho byo byarakaye tugenda dusangayo, noneho byo byanakwica bindi by'ibyizi byose. Noneho ibyinaha byo sibyi ntago birenze kubera twabikuriyemo. Okay, twaramenyeranye. Ariko icyo usanze muri Amerika, by the way, abanyamerika
mwubahe ukoze gusenga ariko nabo bagira ibibazo papa bagira ibibazo aba diaspora kuko natwe tubigira zangu narakaje ejo nahise kuri ndavuga ati abasore ba diaspora barakundana abasore baba diaspora umusore ashobora kuza azaniye ama iPhone abakobwa batatu batandukanye ariko yaje gutaha amafaranga akamushirana akagurisha iPhone yari afite iyi ni sama nabo baraje diaspora ndashobora kuza kunyumva nabi ariko ntimunyumve nabi niko ariko yarishe rero kuri ayidandaza gute hari gihe turi ubera ko yakigera ina arya amafaranga menshi cyane shikari ugasanga akigera ina arya menshi cyane none finally akamushirana bande se man bande bakumurungikira bari gukorera leta nese simubizi kandi ari no bids ziguma ziyandika umva inzi komeza wishura ya modoka ku kwezi komeza uyishurira ibintu byose amatara n'amazi komeza ubyishurira buri kintu cyose komeza byiyandika iPhone yaguze idora $2,000 akaca yishira ku cyamunara ko gihombe kuri 2 ahubwo twebwe twibera ina ahubwo ikindi aya iPhone yaba ba diaspora nitukaza tuyagura uko twiboneye arigiye batararangiza kuyishura iCloud kanka kuvamo zuzuye kuri bata zuzuye kuri bata nazo akiri mu ideni tukayigura bakazayibroka okay nanjye dore ninkubwira ngo ngurire iyi ntuzayingurire arigiye nzabande n'akasideni bagata bayibroka dusa nk'abaje ku musozo rero nabahe bantu babiri muri Bible nundi atari muri Bible uzi bakoze bitangaza wenda ashobora kuba atavuzwe mu gahari kandi atanditse muri Bible canke mu kindi gitabo ariko kandi n'abantu babiri umbwira ibitangaza bibiri bakoze abantu babiri umwe wo muri Bible wenda atari muri Bible uwo wa mbere navuga yakoze igitangaza ni Yesu yahinduye amazi divayi undi yakoze igitanga wenda simvuga ngo yahinduye ukuntu buryo ariko twese kuvuze yahinduye divayi ko ariko uvuye mu mazi ukaja mu nzoga bahava bavuga ati navuze bidashatse uburyo bwo guhindura ubwo buryo nashatse okay guhindura ego undi wakari yakoze igitangaza ni nyakubahwa president wacu Evangelist ndayishimiye yakoze igitangaza cyo guhindura ifaranga ibipapuro Tito ndayishimiye yahinduye amafaranga ibipapuro akayagira ibipapuro yego ukaryamara amafaranga akavyuka yabaye naco ugishyira mu bitangaza ngishira mu bitangaza none ngangiye imyaka maze ntago ibyo bintu nari nakabibonye mbyuke sanga ifaranga afite mu nzu zahindura kuva naza mwisi ntavyo nari bwabone mbyite gitangaza nihe message uri karakurikirana The Real TV Show yari karakurikirana ubutumwa bwa Bahati canke zimwe mu nyigisho za Bahati Israel ariwe Evangelist yosigarana okay ariko dukurikirana ari tuntu duke nari nanditse wenda ngiye gukoresha okay arakavuga ngo umuntu ni isomo ritumvikana kandi ubuzima nabwo ni inzu ituzura nubona uruhande rubi rw'umuntu ntuzihutire kumureka buriya hari byiza agira utazi kandi ukeneye ubwo ni message y'abantu bareba umuntu yakoze ikintu kibi none bagahita bihutira kuvuga ati ye umuntu wanditse uvuga ati nubona uruhande rubi ku muntu ntuze wihutire kumureka kuko hari ibindi byinshi byiza ukenera urundi ruhande afite mw'ibyiza kandi ukeneye utarunazi kagira okay akandi isaha itwereka igihe iminsi katwereka inshuti isaha izitwereka igihe iminsi katwereka inshuti igihe iminsi nayo itwereka inshuti asante sana kwereka ko iminsi ishize buri ugenda ubona inshuti yawe nyakuri ugenda uzibona pe bitewe n'uburyo ubayeho akandi ngiye gusorera karavuga ati umuntu ntabaho byose bigende neza ahubwo abahongo byose abyitwaremwe neza umuntu ntabaho ngo byose bigende neza ahubwo abaho kugira ngo byose abyitwaremwe neza reka ndagushimira ku mwanya wawe tunabashimira nawe kuba mwantumiye muri iki kibanza hari abandi mwari guhamagara batandukanye ariko mwahamagaye jewe no hanyuma ni mu nkenera nzaba mpari kandi Imana ibaheze umugisha n'abadukurikiye bose tugume ku Mana izatugirira neza ariko twibuke yuko gusenga nkuko twabivuze biri mu buryo bwinshi ariko tuhitemo kudusengera
mu mitima yacu kujya mu eglise. Ni byiza guteranira hamwe n'abera, ariko dufate n'akanya ko gukora kugira ngo tubone mu byo dukeneye. Imana mwije baheze umugisha bari badukurikiye kugira ngo tuzasubira ikindi gihe. Jana bipfuriza amagara n'amafaranga nkuko byama. Ni wewe nshuti mukunzi butunzi bw'umutima wacu, utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari bwacu. Je nitwa Alan the Real, ikibanza ciza ni Amahoro Cafe. Ja blessed.